Mekento ya itshireletso malwetse e botlhokwa fela thata ka e fokotsa manokonoko a malwetse ape fela a ka tlhagogang mo setšhabeng. Go leka go tokafatsa seemo sa ka fa setšhaba se tsibogelang ka teng go tsaya mekento ya itshireletso malwetse, Lekgotla la Botsogo la Mafatshefatshe, WHO, le segetse fa thoko beke ya bofelo ya kgwedi ya Moranang go atolosa ditirelo tsotlhe tse di ka rotloetsang mekento ya itshireletso. Beke e bidiwa African Vaccination Week. Thulaganyo ya tsa botsogo e tla ruta ka beke ya mekento ya itshireletso malwetse kgotsa African Vaccination Week. Maikaelelo magolo a beke ga mmogo le gone go tsibosa setšhaba ka botlhokwa jwa go tsaya mekento ya itshireletso malwetse. Tla re simolole thulaganyo ka go tlhaloganya ka botlalo ka beke e segetsweng fa thoko ya mekento ya itshireletso, African Vaccination Week. African Vaccination Week ke beke e segetsweng ha thoko ke mahathi a sa Africa. Tota ke re ke initiative kana ke lenaneo le le segetsweng ha thoko ke lekgotla la mahatshe la WHO. Le maikaelelo a lone e leng gore le rotloetse kana le gase molaetsa ka botlhokwa ba mekento ya itshireletso. Bogolo yang re gasa melaetsa re lebagantse le itshireletso mo baneng mongwe le mongwe. Theme ya ngwaga o ke immunization for all is humanly possible. Theme ya ngwaga o e ra gore kana e ka bokao kana bokao wa one ke gore go botlhokwa gore mekento e tseiwe ke mongwe le mongwe ka gore ha mongwe le mongwe a kentiwa setšhaba ka kakaretso sa sireletsega. Theme e lebaganye le mongwe motswana mongwe le mongwe ko gae kana setšhaba sotlhe ka kakaretso ko gae. E kgothatsa mongwe le mongwe leng gore o tshwanetse go kentiwa kana o due for mokento gore a tseye mokento. Ka mabaka a gore ya ka ke buile go botlhokwa gore ha ke kentilwe ke sireletsa o mongwe o bapile le nna le ene o bapile le nna ha kentiwa wa ntshireletsa. Ka jalo ke ka ha mekento e sireletsang setšhaba sotlhe ka kakaretso. Maikaelelo magolo a beke ya mekento ya itshireletso ke go atolosa ditirelo kwa setšhabeng, go netefatsa gore mongwe le mongwe o tshwanetseng ke go fiwa mekento ditlamelo di a mo fitlhelela. Tla re tswelele le thulaganyo re utlwe gore monongwaga beke e ne itebagantse le melaetsa efe. Molaetsa mogolo wa ngwaga o ke one wa gore mongwe le mongwe a kentiwe. Gongwe ga nka sa ga sekai ka boela ga moragonyana mo dingwageng tse di ga moragonyana ga le ka lemoga gore mekento e botlhokwa ka mabaka a gore gongwe ga re ka lebelela malwetse a tshwana le bo smallpox e di a tla nyelediwa le ka ntate ya mekento. Ha re ka bua ka bolwetse ba polio, right now we are almost at eradication phase, mme e ne ntse le ka thotloetso kana ka mekento. Ha re ka lebelela malwetse a tshwanang le bo COVID bo leng gore bo shenyela yana ne bo re gateletse le hatse lotlhe ka bophara e be go ta mekento. Gone ane yana re bua ka dipalo tse ding gore tsa COVID tse di kwa tlase kana ebile gongwe yana gampieno ha se re na le di-case tse di kalo ngwaga otlhe. E ntse le ka mekento. Maikaelelo kana message wa botlhokwa ngwaga ke gore a mongwe le mongwe a kentiwe gore o hagaogile wena a sireletsege. Mme motho o ka batla go tlhaloganya gore ka goreng go le botlhokwa go tshegetsa beke ya mekento ya African Vaccination Week. Go botlhokwa gore beke ya African Vaccination Week re itshegetse ka gore mo go yone ra bo re kgona go lemtsa setšhaba gore botlhokwa jwa mekento ya bana kana mekento yotlhe la e tsewa le ke bagolo botlhokwa jwa one ke eng. So ke nako e le gore ra ba rothontsha mo go yone go tswella ga godimo ga mo ke beke e le gore re le ba botsogo re itamile gore ra go hitlhella batho ka bontsi ka dipalo tse di go godimo ka gore ditirelo tsa rona mo nako eo ra be re di okeditse. So gangwe le gape ke beke e le gore ra be re itamile gore ra go hitlhella le ko mahilo a e le gore gongwe ka nako ya rona e re ha mekento ya routine ga nke re kgona go hitlhella teng.
mangwe a mahilo ao re na le mahilo a e le gore gongwe a kgakala le ditamelo a kgakala gongwe e le ka bophara then re be re lebelela gape mo banna mo ditoropong go na le mo go gated communities bao ba e le gore tota banna ba ipoteletse le bone ke bangwe ba e le gore mo biking ya African Vaccination Week ra be re itebagantse gore ra go ba hitella ha godimo ga mo still go na le mahilo a tshwanang bo Okavango a o ithela e le gore go na le mahilo a e le gore a dikaganyeditswe ke metsi so mo biking ya African Vaccination Week ra be re ithulagantse gore ra go goroga ko ra khona go ba ditirelo tsa rona then go igarela botlhokwa jo bongwe ke gore mo botshelo hela ha e le gore o tsere mokento wa go sereletsa mo botshelong ba gago botlhe yano seo sa re benefita re le batho nka tsa gongwe bana especially ha e le gore o ne o tsere o le ngwana go raya gore wa go sireletsega botshelo ba gago botlhe wa go nna le tshono ya go tsena sekolo sente o le mo botsogong jo bo siameng re itemogela seemo se se ntseng jang fa go tla dikgang tsa mekento mo lefatsheng la rona mo lefatsheng la rona mekento e teng and re sa re simolola go kenta for as far as bo 1974 and nka tshwaela gore mo dingwaganyaneng tse di hamorago tse di hamorago nka bala dingwaga tse 5 tse 10 re itemogela kwela tlase ya dipalo tsa batho ba ba kentilweng ke se bona le rona re le bolotso phata la botsogo re eme ka dinao re ga samelaetsa ya botlhokwa ba go kentiwa mo setšhabeng ka kakaretso re rotloetsa motswana mongwe le mongwe go gae gore a tse maikarabelo a gore ngwana mongwe le mongwe wa gagwe kana mongwe le mongwe o sa kentiwang a ikatumetse a ye go kentiwa ka gore ha nka bua gona yana kana ka bua ka le hokola sekgowa ka re the coverage right now for all antigens is around 70%. Seo se ka dira gore maiteko a lefatshe la botsogo le sa tswang kwa 50 years la dira a boele ko morago re bue re nne le tlhago ga malwetse ka gore the more people we vaccinate the less chances ya gore re nne le di outbreak yaanong ha dipalo di supa bo 70% di a be le ko tlase tota di supa gore re le setšhaba ka kakaretso rotlhe ka gore lephata la botsogo le nosi la le ka tsa boikarabelo bo hela tsa la ira ditshitana tsotlhe la ira mananeo otlhe ha setšhaba sotlhe ka kakaretso se sa tse boikarabelo le sone ga re ka ra hitlhela maikaelelo a gore re hitlhelle mongwe le mongwe a kentiwa e re ntswa lefatshe la rona le tsweletse ka go tlhomamisa gore mekento ya itshireletso e fitlhelela ko setšhabeng ka kakaretso lephata la botsogo le itemogela kolotlase ya dipalo bogolo jang fa go tla mo baneng ba dingwaga tse di ko tlase ga botlhano mme gone ka gore setšhaba se tshwanetse go rotloetsega go tsaya mekento e ya itshireletso ebile ba tshwanetse go e tsaya ka nako e e beilweng go botlhokwa gore re sireletse bana ba rona ka yone mekento ka gore tota bana ba ke bana ba santseng ba itshireletso e agiwa kana e ikaga yaanong go moga mokento go raya gore re mo sireletsa mo go one malwetse ao re ruta mmele gore o kgone gore o ikemele ka nosi kana o kgone go itwela mo malwetseng se sengwe gape ke gore mokento kana mekento e ha re ntse re ba e hayana ira gore re ka moso a se ka tshabelwa ke malwetse thata se re se itseng ke gone gore go sireletsa malwetse go botlhokwa kana go botoka go na le go alaga ra gore le gone go a go hokotsa tlhwatlhwa ya go alaga re bontsi ja dinako ha e leng gore batho ba sireletsegile kana community sireletsegile o ithela e le gore malwetse ha ya go nna teng ha ga ke a hella
a ba atheka kana nna mantsi mo setšhabeng makere hela kere bana ba rona ha re ba sireletsa yana re batla gore 90 mo lekgolong bo ba tsere mekento go raya goreng ga ga kera re nna le bolwetse bongwe e go rela gore bolwetse ya teng ba go nna ba go anama mo setšhabeng go na le ga ne e leng gore ba ne ba sa kentiwa kana ba ko tlase mo go kentiweng. Mo lefatsheng la rona re lemoga fa go na le mekento ya itshireletso e e farologaneng. Tla re utlwe ka botlalo ka mekento e le gone gore e fiwa bomang. Re na le mekento e hiwa hela ha ngwana na sena na tsholwa. Go na le mokento wa khotolo e tona wa ile gore o bidiwa go BCG. Re bo re na le mokento wa hepatitis B o ile gore ke mokento wa bolwetse jwa sebete. Eo mekento yone ke mekento e neelwa hela ha ngwana na tsholwa. Go tswe ho ngwana ta ba go tsweledisa mekento go simolla ka kgwedi ya bobedi le ya boraro le ya bone. O tla ba tsa mokento le rothodi la thibela letsholo o bidiwa go te rotavirus. Go bo go nna le rothodi hape la bolwetse jwa go swamagana mokento wa measles rubella wa mmokwane. Go bo go nna le mokento o bidiwang tetanus diphtheria kitlano ya ditha le dikodu tse di tshweu. So one le one o tsewa ha ngwana a bala standard 1 a le 7 years. Then re be re tswela yalo ka mokento wa human papilloma virus o ile gore ke o sireletsang kankere ya molomo wa popelo. One o tsewa ke bana ba ba setsana ko sekolong, bana ba ba 9 to 13 years. Go tswelela go na le bomme ba ba itshologetseng, bone le bone ba tsa mokento wa tetanus diphtheria ile mokento o khanna bolwetse jwa tetanus go tsena ngwana. So ka mo moimana hela ha kopana le nese ko kokelo la ntlha wa mosimolodisa. Mekento ya itshireletso e farologaneng e teng mo lefatsheng la rona ka bophara. Ke maikarabelo a setšhaba gore ba tlhaloganye botlhokwa jwa go tsaya mekento e ya go iphemela mo tlhagogong ya malwetse. Mme motho o ka batla go itse gore mo bekeng e segetsweng fa thoko go a bo go diragala eng. Tota mo bekeng ra be re itebagantse le bana ba ba under 5 years. Re be re itebaganya le school going children, bana ba ile gore ba tsena sekolo. Re be re itebaganya le bomme ba ba itshologetseng, pregnant mothers. Then le upehela yo ile gore o maleba kana o eligible yo ile gore o tshwanetse gore a tseye mokento. Ya ka ke khonne go le tlhalosetsa gore biki re itebagantse le ma ke a rutwetsa hela gore upe yo a mega a tse tiro ka mahata a re khone go thusana ha ile gore o motsadi o isa ngwana o mo ise, ha ile gore motsadi o mo schedule sa go tsaya mokento ke nako ya gore yaanong re atolose ditirelo tse go wena le wena yaanong ikitletse go dikokelo for thuso kana di-service tsa rona. Go na le ditirelo tse re ate di dire ka go harologana ga di-district tsa rona. Yaanong ba tswana go gae lona ba le mo di-districting tse dingwe a re di-district tsa lona di na le ditirelo re gongwe ba go etsa gore go taba go na le tirelo nngwe ko kgoteng kana kae ke nako ya gore le ikitletse teng. Rate re nne le ditirelo tsa di tshwanang bo ha gongwe ka sekgwa re rate re health village mo ile gore ha gongwe district e tiretse gore ka la bokana kana ka la bobedi tabe re le hale dilo tsa go tshwanang tseo di ate di diragale mo biking ya go tshwana yone. Yaanong ba tswana go gae ha ile gore ko district ya lona
ditiro tsa go tshwana ntse di teng ke rotloetsa gore le ikitletse le go bona thuso. Se re se dirang ke gore re rute botsadi, ra ruta mo dikokelaneng tsa rona tsatsi le letsatsi, re ruta batsadi ka botlhokwa jwa mokento. Mme mo letsatsing la gompieno ne re na le ba Moshopa Health Post ba phuthile botsadi go ta gone go isa yone thotloetso ya go nna yana le gore batsadi ba itse gore go tlhokomela mangwana go le botlhokwa go le kae. Re eletsa gore batsadi ba itse thata ka tlhokomelo ya ngwana le gone ba tise bana kokelong kgwedi le kgwedi gore ba kgone go ira yone tshekatsheko ya go gola, ba kgone go hiwa mekento ya bone ka nako e e tshwanetseng. Mekento ya itshireletso ke yone konokono fa go tla mo go re sireletseng mo malwetseng a a tlhagogang le gone go boloka matshelo a setšhaba. Mekento e botlhokwa fela thata go mo maruding a rona re le batsadi, batlhokomedi ba bana le setšhaba ka kakaretso go tlhomamisa gore re tsibogela ditirelo tse. Re ne ra buisana le bangwe mo setšhabeng, tla re utlwe gore bone ba tlhaloganya eng ka mekento e ya itshireletso. Mekento e ke tlhaloganya botlhokwa one e le mentsi go sireletsa ngwana mo malwetsing, go sireletsa ngwana mo dilong tse dintsi mo malwetsing jaaka ga o sa mokenta o kgona go foufala, ga o sa mokenta o kgona go helana le letshololo kana sa tsogole sentle a ka re bona ke motho sa le mo ntlentle yana ba go lela ka gore na every month a be re tla go ba kenta ba tseng mo gore ba tle go kenta re ba tlhokomela re khabara dikarata tsa bone re ruta ba ba tswang kota se gore ba ngwana se ra go diswe jang o mo godise ka lerato o mo godise mo modimong. Nna ke ithutile go le gontsi gore go botlhokwa tota ke le mmangwana go tsa maikarabelo a botsogo ba ngwana ke a be mo hapele ga me ke itse gore ngwana wa kentiwa ha ke mo belega tsatsi la the first day wa kentiwa o kentiwa le ka 2 months o kentiwa le ka 3 months 4 months ebe ke ithuta gore mekento ya e kentiwang e himela malwetse a bo polio, e himela malwetse a go swa mo hamakerego le sebete. Gape ke ithutile le gore go botlhokwa gore re tlise bana ba rona re batle go nna ba ntse ba lekolwa gore a ba gola sentle. Go a itumedisa go utlwa fa batsadi le batlhokomedi ba bana ba lemoga botlhokwa jwa mekento ya itshireletso mo botsogong jwa bana ba bone. Tla re wetse thulaganyo re utlwa gore go yempele lephata la botsogo la go tswelela le tla ka mananeo afe go rotloetsa kanamiso ya mekento ya itshireletso. Re le ba lephata la botsogo re na le mananeo a harologaneng. One of them ke one go ipelela malwetse a tshwanang le one African Vaccination Week ya ka mahatsha a mangwe e le maano mangwe a go supa gore le rona ra rotloetsa kana re rotloetsa motswana ko gae gore a ye go kentisa ngwana. Go na le malatsi a mangwe a commemorate-wang ya leng gore Botswana le a commemorate ke a Child Health Days, the whole of May and November ke dikgwedi tse di petseng ha thoko tse leng gore re rotloetsa motsadi re gasa melaetsa ra ya go di mobile stopong ra ya gongwe le gongwe go hitlhalla motswana mongwe le mongwe gore a kente. Go ntse yalo lephata la botsogo ka bolona le na le di-programs kana ke re mananeo a leng gore a rotloetsa ebile a rotloetsa go kenta. Go na le go kalwang bana teng go CWC ngwana ha tsena ko ba botsogo ba checka ba kanoka ba lebella karata ngwana gore a mme o ka tswa sa tola mekento epe ha ile teng motsadi a rotloediwe go kenta. Go na le lenaneo la ANC kana la tshidilo baimana le leng gore ha motsadi a ile go a sekwa gore a mme o itsholofetseng ga ju for mekento a referiwa accordingly. Go na le lenaneo la PNC kana la moimana mme o motsetsi ha dile go a boetse go ba botsogo gore ba tle go mo tlhathoba gore a metsa botsetsi di tsamaile sentle e le gore normally e dirwa after 6 weeks. Le ona ha tsena motsetsi le ngwana
but go chekiwa mo dikarateng go tlhatlhobiwe gore a mme a ngwana o kentilwe ha sa kentiwa a rotloediwe gore a ye go kenta. Go na le lenaneo la domiciliary le leng gore motsetsi ha a dischargiwa mo kokelong o isiwa ko lapeng. Le lone hela yalo ha go ilwe ko lapeng go tla go chekiwa yana moimana gore a o kentilwe mekento yotlhe a ntse a rotloediwa le gore a e check up tse a di beetsweng mme gape a rotloediwa gore a kente mekento ya lentšu. Go na le di-health talks ko dikokelong ko dikokelong moso le moso ba botsogo ba ema setšhaba sotlhe ka kakaretso ba rutuntsha ba rotloetsa ba ruta le ka mekento. Ha go ntse yana go le African Vaccination Week kana go le one malatsi a ipelelo botsogo ba bana, ra ya le ko dikgotleng ra tsena le mo di-radiong mo di-TV-ing re ntse re leka go rotloetsa setšhaba gore se kentiwe ebile le go rotloetsa le ka go botlhokwa ba mekento. Go na le lephata la SRH kana ke re la family planning. Ha mme a tile go tsa iphemelo kana ke re tsa itshireletso jalo le gone go a lebelelwa le mo dikarateng tsa gago go bone gote a mme a o due for mekento a kentiwe. Ebe go na le di-campaign, re na le nako tse re tebe re dira di-campaign ya ka ngwago ga wa bohelong re tebe re kentela bana botlhe le ga tshele botlhe ka bophara re ba kentela kgatlhanong le bolwetse wa measles rubella. Le gone hela yalo re ema ka digwagoe re ema ka go rotloetsa ka mekento yotlhe ka bophara ntse le one maano a gore re rotloetse setšhaba sotlhe ka kakaretso go kenta. Go na le gore re etele dikokelo re le ba lephata la botsogo re ya go rotloetsa re bile re rutuntsha ba ba hang ditlamelo kana di-service tsone tsa go kenta le bone re ba rotloetsa be re ba rutuntsha gore mme tiro e ba e dire ka botswapelo le ka botlalo mme le ka nako eo le harile ra tle re nne le gore re etele ba re dirisanyang le bone ba ba tshwanang le baruti ba ba tshwanang le dingaka tsa Setswana ba ba tshwanang le jalo yana ba ba providang service e tshwanang le ya rona ya botsogo mme e le maphata a mangwe e le nngwe ya gore ya maano a gore mongwe le mongwe kana setšhaba sotlhe ka kakaretso se itse gore kana se tse boikarabelo ba gore se ga se molaetsa e be se rotloetse motswana hela ko gae gore a ye go kentisa. Nka gakolola setšhaba hela ka kakaretso gore mongwe le mongwe a tse boikarabelo ba gore a ye go kenta a ye go kentisa ngwana a gagwe kana a rotloetse monka ene e ka nna neighbora e ka nna mokaolengwe e ka nna manhela o tshwanetse go tsaya mokento. Bogolo yang re ganeletse mo baneng ka gore bana ke bone ba leng gore ba vulnerable kana ba malwetse a itshireletso a mekento ya itshireletso hata a ba gatelela mme thata ebile gape sa bogelo go nka rotloetsa ba eteledipele ko gae gore ba rotloetse batho ba ba eteletseng pele ba eteledipele la botlhe baruti makhanselara mapalamente ba eteledipele ba makgotla a dingaka tsa setso ga nka ka ba bua botlhe hela mme nka rotloetsa ba eteledipele ko gae gore molaetsa o ba o gase ebile ba rotloetse setšhaba sotlhe ka kakaretso gore mokento o ka re boloka tota ebile ba rotloetse setšhaba gore mongwe le mongwe a etse boikarabelo ba gore a ye go kentisa ngwana a ye go kentisa a ba rotloetse morwarragwe le o bapile le ene gore a ye go kentiwa.